I čao svima ljudi, evo nas sad svaki fulo mi ljudi, danas igramo ljudi Minecraft, preživljavanje, igrat ćemo sami, nije tu s nama ni Čopi, ni Luka, i ljudi, igrat ćemo ako sami, sad ćemo Saki, Survival, ovdje ajmo bonus chest, bonus chest, ovo je isključeno, done, ajmo. Ljudi, da stvari svet, kao što vidite svet se stvara. Će da pečam malo zvuk u Minecraftu. Znači igramo na verziji 1.8 i ubacit ću malo modova kao Bloodmaster i Marko Kovs. Ne, da, kao ono preživljavanje, sad ću da pojačam. Ljudi, stone pickaxe i drva. Ovo je. I sekira i malo hrane. Znači ovo je dobro za početak. Mi ćemo nađemo tamo negdje neko bolje mjesto za kuću. Odmah ugalj, pećina. Ići ćemo prvo u rudarenje. Prvo ćemo ići u rudarenje. Da. Evo pećine, mi idemo u rudarenje pa ćemo na kraju izaći. I tako, malo ćemo se zajebavati. Sljedeće epizode, prve 4 epizode prilike tako će budu dosadne. Tek u sljedećoj epizodi pravimo kuću, u ovoj ćemo samo nakupimo irona. Ovoliko irona nisam za nego mjesto. Još. Na jednom mjestu 9 irona. Samo na jednom. Te koliko ima dole, skelet. Ops, maši bre. Ti mene ubijaš. Znači, igramo na normal, u stvari igrat ćemo na ace, na lako da bude, da ne bude baš pretežko. Znači, već imamo 14 irona. A hrane imamo samo 2 hleba. Znači, već imamo 19 irona. Ovo je preminovo. 22, 23 irona. Još malo pa cijelo delo. Da, evo, imamo cijelo delo, imamo za mač. Vidite, više irona nego ugljen. I radim i skyblock i... Vidite. Znači, meni je važno samo da zakupim sve potrebne materijale, idem napolje, u stvari, evo ajmo mi idemo napolje, izađemo na površinu, ovdje iron ima i previše. Znači, vratit ćemo se u pećinu, nije cijela istražena. Imamo mi za sve. Evo je površina. Koristit ćemo ovo drvo. Ajmo sad malo stone da koristimo. Znači, dobro da imamo makar pickaxe. Dobro nas je krenula ova epizoda. Znači, super. Samo nas hrana zajeba, već to smo nastavili. Eno ovce. Ljudi, ali 2 samo.
Imamo 2 ovce, dobro. Tore! Evo vune za krevet, imamo stvari. Ne, u ovoj ili sljedećoj epizodi pravimo kuću. Sve ću da vidim. Sad ćemo vamo ići. Prilike ćemo tamo negdje praviti kuću. Ja ću sad napravim crafting table od ovih drva. Crafting table napravljen, da, krevet. Imam sektiru, to zaboravim. Znači imam samo 12 uglja, ali ugalj može se naći gdje god hoćete. Onda kad vam treba ugalj, vi ne možete ga nađete. Kad vam ne treba ugalj, vi ga nađete na svakom mjestu. Ona fora. Ali dobro. Imamo 42 irona, znači to je cijelo irona delo samo u prvoj epizodi. Što je mnogo zanimljivo. Ali dobro, ljudi, irona delo ko irona delo, zanimljivo će biti praviti, pripitomljavati, praviti farmu i sve tako. Ići ćemo u pustinju istraživati, možda nađemo nekog čarobnjaka, nikad će ne znam. Igrati Factions, Hunger Games, Chofijem ili on is the player, s onima 118 saba, tako. Ne, piramida. Piramida. Gledajte se do mene tamo. Mnogo slabo hrane daju. Ako je tu piramida, to je blizu i selo. U piramidi ima 4 česta, koliko znam. Idemo da rizikujemo. Ne smarajte zombi! Mnogo ste zasad. Onda te ne treba da zdanem. Znači imamo i TNT upravo. I zlato, 3 irona, sedel. Ovako srećna epizoda, mi više u ovoj epizodi, mi više sreće nego pameti. Ljudi, 16 irona, 9 TNT. Znači mi više sreće nego pameti. Šta će mi sad šantan? Šta će mi, ja moram se popinjem gore. Gore. Popeli smo se i gore, sad, trska tamo. Dobro, nećemo negdje drugdje. Kaktus jedan kao za rasađivanje, imam sve ljudi, znači, ko kralj. Još mi selo treba i ljudi u više sreće nego pameti. Tako ti nam zanimljiva epizoda, više sreće nego pameti. Major, ne znam da nađem. Ljudi, ja ću malo, idem ja tamo nađem negdje drva i selo i hrane ljudi, pa se vidimo, ja kad to uradim vidimo se. I ljudi, koštajte, ja sam našao ovo mjesto, ovo je mnogo dobro mjesto, plus pećina još jednu. Ljudi, čepao sam tamo negdje drva, pa sam došao ovdje da izgradim kuću tamo negdje. Znači, vi da znate koliko sam ja ovo tražio. Ja sam ovo u klipu kao 2-3 sekunde. Ja sam se ubio traženjem. Znači, kuću ćemo, 10 puta 10, ne znam.
Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo duže. Znači nisam neki genije za kuću. Čekajte, nećemo ako baš. Sekirče. Beži, ali se nemam veze. Znači nisam neki genije za kuću, naći ću nešto. Razmišljam pa ovdje. Pa kao ovdje. Pa ovdje. Pa ovdje kao nešto. Kao tu krivinu, kao kad se uđe tu na vrata, odmah ovdje krivinu imam. Nije bilo ravnomjerno, nećemo nešto pretjerano veliku kuću, samo bude ravnomjerno. Znači ja sam subio tražena ove kuće. Ovog mjesta u stvari, ne kuće. Mi ćemo sad ovako. Ne znam da li ćemo imati dovoljno drveta za sve. Drugo glupo polažemo unutra. Znači poćemo od daorajta. Evo ovako. Vidite kako je to izgleda, ovdje će bude ulaz. Ću ovo sve da, ne sve, ako pola steka, dva i tu dvoje vrata, ovdje kao to. Ne, tu. Znači, samo čim završimo, znači sad ćemo samo spoljašnji deo tu, ne. Samo ovo za vrata, ovo ostalo ćemo u sljedećoj epizodi. Ovo smo napravimo kamen. Aj kamen ćemo, sve ćemo ostalo u sljedećoj epizodi. Samo ovo dole da popunimo. Znači ja ću između epizoda neko drvo iseći. Znači koliko god da traje, to ja ću iseći. Ljudi, čim završim ovaj pod kraj epizode, neću nešto pretjerano dugo. A da, i mene najviše nervira ovo. Ajmo ovo ovdje još. Znači, evo vidite kako ova kuća dobro izgleda. To će tek ovako da ide. Pa kao prozor, samo napravim vrata. Crafting table, tu će kao ovdje petnice i ovdje isto tako. Ovako, 16. Nisam zaboravio sam da u 1.8 ovako ide. Postavimo samo bed. Bed ćemo ovdje, na primjer, kao da bude. Tu ćemo krevet. Vidite kako to, vidite vi, ovdje ćemo krevet, ovdje vrata, vi vidite kako ovo izgleda, ja malo tiše pričam, ali dobro. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela kuća i ova epizoda, ostavite naravno like, share i sub. I ljudi, do sljedeće epizode, vidimo se!